May sa akon a senior citizen, iso ajak unay ammo ti mga ramat iti cellphone. Nagpatulong ak nga rod iti anak ti kaaruba mi tapno agsurat ken ka. Ket sapay la kumata mapili yumat nga idrama toy pakasaritaan ti biag ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Arman Barok. Oh, da kayo magayam, Nana Elena. Nangan kayo ka din? Wen, nanganak kon. Nabnab suka nga ron. Ay, kahit nasayat mo dano kasta. At dalaang kumakidawakan ka, Arman. Nya day tanana. Kwa. Amangan numabalin amang yawid ak kadagiti nabati amakan. Nakababain man nga ibaga. Ngam awan ngamin makan ijay balay me. Anyat kukuin ngamin di anak yu iji balayo ay anana. Ay, kwa. Adda ijay balay amat maturong Barok. Anya, ni, bigbigat nga maturog. Wen, tamadi ngamin tirik nana. Madi ti bagbakina. Ay, una yan. Kasi kamot nga rod, ano kasta, Nana Elena? Kakaiso na lang nga rodin nga anak mo. Ngambay-bay anak ka man. Sadot samot ngami. Agasam man, taday tala agil ilad ti aramidin na ijabalayo. Saan asadot di Karen nga anak ko, Barok? Talaga laeng ngamin amadi tirik nana. Iso amat maturog. Ay na, di yung naisakit anak yun, Nana. Mala, tapno di yumot ko na. Bangala kayo latan iti makan. At iti supot. Mangisupot kayo, tapno adda ka ninyo ijabalayo, Nana Elena. Limabas mo't ni Nana Elena itay dito balay. Dita ka di balayo tinaggapuan na, pare Arman? Aywan mare, nakakaasing aruday dya bakit? Awan kanukan kanin na. Iso ngayon pabalkot kun adagiti nabatbati ang makanin dya balay. Ay kat mayat ano kas na pare. Masakit ka nung amin kat ti anak na, iso asaan ang makatrabaho. Oh, ti ko namkit de. Talaga asadot dya anak na. No siya, jak lama ito rin abay-bayan dagiti dadakkel ko. Jak itulok nga agbisinda. Isuda ti ipang pangrunak nga aywanan no bilang. Ay, oray siyak mo't pare. Ayun nga, ada ka din ni pare Jimmy. Awan pare, napanagtrabaho. Aya, kunak mo adda. Adda ko maibagakin ko anak eh. Anya ti ibagam aya, tasakton ti mang ibagam pare. Ay kwa, urayag langan mare. Malimton asumangput day jay pare. Kasdaya, Wan, urayag lata. Masadutak to nga minang nga agsublin ko. Agtambayak pa lang dito balayo mare. ay kat sika ati makaamo pare Arman. Mabiit lang nga ron, tamang ipapudo tak iti danom, tag kapeta pay. Pag-urayan ta iti asawa. Karen anak. Karen, agriin kan. Bumangon ka di tananak ko. At dain sangput ko amakan, anak ko. Umay ka, tamangan ka. Nangalaan nyo nga'y nanang. Dinawat ko ijay ayanda Arman. Nangibalkutak iti pangrabyan ta. Ay, awan ganas ko amangan nanang. Kanan nyo day tantab no day pigsayo. Nanganak ko nanak ko. Si kakit di ati mangan tapno pumigsaka. Sa anak pa'y amabisin nanang. Mga naktulat ta inton mariknak tibisin ko. Sige. Ibagam to nga rod no mabisin ka. Taidadang ko ti kanam inton madamdama. Wan. Wan nanang. Sa dino ti papanam Arman, nakapalas ka mat. Ay kwa. Mapanag ijabalay da pare Jimmy bakit? Taapay. Anya ti mapan mo gagaraan ijay. Andala mapan ko ibagakin ni pare Jimmy. Naimbag no adda ijay balay da ita. Saan ayang ada trabaho na? Mapan ko lang kita na parang madano na kijay. Umnuawan di agawit ak mudlaan.
Mala, ingka nga rudan tapno makasubli ka adagos. Wan bakit? Di kagdanag, tamabitak lang. Adalang importante ang pagsaritaan mi kini pare Jimmy, may papan iti trabaho. Sige, mangdagas kanto nga rudan iti sidaan tayo inton malam iti talipapa, tapno saan akon arunwar. Ne, papanamanan na Elena. Mapanak man di tayan da Madam Josie, Barok. Bareng agpalaba. Isupay mo't nga igatang ko iti kanan mikin ni Karen no adda ited na atangdan ko. Hay, una yan. Kaasi kamot na Elena. Kaslawan anak mo iti kastangar aramidam. Bakit kayon nga makilablabada kayo pa lang? Ha? Bagbagaan nyo mo't nga minja anak kayo Ibagayo tamapan mo't agtrabaho. San ada kayo din bakit agsapsapul iti kanan nyo? Sana bali tanapig sa akpay mo't. Kabailak pa'y matag trabaho, Barok. Kun maysa, kas itinakon-akon. Adda sa gubanit di anak ko. Iso nga adala ang ijay balay amat maturog. Oo, sadot kid di Rumbang na lang ko mga agtrabaho, tapno mawat-wat ti bagbagina. Man-mano ti anak akas iti anak mo na. Baybayan na ti inana. Awan utang na imbaganakam. Sige, Barok, panawan kan ditoy, tainak sumapol iti pakitang dana. Ibaon mo kami di anak mo na. Iti kasta, saan kayo amarigatan ng agsapol iti kanan nyo? Narabyan ka matlakay. Hay, wala nga raw. Nag-overtime kami nga main. Sakit traffic. So, anarabiyana ka nagaway, bakal. Ang sino takin kalugong iti rayta. Awan mo kalugong ka kasta. Ay sus, nabatin sa mo ni pare Arman. Imbay ngamin itay, adda ka no kumaibaga na ngam saan matan anak ko uray, iso anagawi dun. Anya ka no ayat ibagana. Kanayon mo umay dito'y balay. Hindi na ngarud mauray. Ay, jak amuman kada kayo lakay. Kuna namat a sekreto yung kano nga agkumpare. For the boys only, kuna naman. Siyak man lang, hindi mapanay di balay da. Ay nasanan, makitam to man ng ex mo nga asawa ni pare Arman. Kat man ano kumangay no makita. Ay na, am mo kan Jimmy. Sigurado asabalin to manan ti panagkinni tayo adwa. Ha? Ang mga no ma-develop kayo manan no agkita kayo. Sapay naghilig nga ag-shorts itinakiting daya ang Marilo. Kat sika, kay kayat mo mat akit kitaan tinapu daw alupo na. Tila mo malablabid mo si katising. Oray kas kasanumot akat sa anak akasta a klase ti lalakay. At damot delikade sa kanya. Oo, anyat amok ngay Jimmy. Basta, bye-bye amlatan ani pare Arman ti umay dito balay. Sapsapam to ngamin ti agawid tapno madanunam kat makapagsarita kayo. Ibagayo ngamin ijay anak yu ta iso ti agtrabaho na. Saan kat ada kayo ti makitang tangdan tani, bakit kayon? Di nakabailan nagtrabaho, balasan ko. Masakit ni Karen. Iso asyak tagberbirok iti kanan mi. Masakit ko na yun, Nana. Uwan. Anya nga iti sakit na. Ti kinasadot na. Kasta ka di. Ubing pa'y matyi anak yo. Rumbang nalaang ko mga iso ti agsapol tanapigsapay. Ngam saan mat, tada kayo kit di abak-bakitan ti mang bibiyag kan kuana. Noawanan tinapatag nga ipakam. Panawan kan dito'y. Di nagtaktakan tado pa'y tinaskan nga ramida, Tessie. Naimbag nga oras mo, Maritesi. Si kamit gayam pare Arman. Kunaklakit din nun nila kay ko ti simmang po. No kasta, awan pa ni pare Jimmy. Awan pa'y pare. Taiwan, nagluto ni bakit ko iti suman. Nangalak iti pangramanan nyo. Oh, ato'y mare. Wow, ang yaman pare. Paboritok da ito ka. Ay kat, sumro ka pa'y pare. Agyaman ak mare. Ala, ang tugaw ka pa'y pare. Ay na, agyaman ak manan mare. Ay, mabit lang tagtimpla ak iti kapeta, pare Arman. Ay wala.
Day tagat ti kayat ko kang kamare. At dalibre akape, tunggal umayak dito. Siyempre, mata. Anyat kayat mo atimpla, pare. Ah. Kasmat laang ka di, tisigod. Huwan manay. Jesigod a kinaimas ken kinasamit na. Karen anak, Karen, bumangon ka ditan, tamangan kan. At dain sangput ko apansit, inted ni Marisabet. Sa dino tinagapuan nyo, nanang. Nagapuak ijay ayanda Marisabet. Tinangdanan nak anang dalus iti nakaruruot nga rubayan da. Iso tiinggatang ko iti agas mo. Imbalkutan nak mutlaeng iti kananta. Iso abumangon ka ditan, tamangan ka nanak ko. Iti kasta, makatumar ka mutten iti agas mo. Da kayo ngay. Apay di kay mangan. Nanganakon Maala, bumangon ka ditan, anak ko. Ala, mangan ka, tapno pumigsa ka, anak ko. Ne, apay nga agsangit ka matan. Di ka agsangit, Masyanak lang amin kada kayo, nanang. Bakit kayo? Ngam kakaasi kayo matabapan makitang tangdan. Di na ka di pa kadanagan. Tanapigsa akpay matanak ko. Pasensya kayo, nanang. Ngamin, di kay kabaalan at tulungan. Siya kumatirumbang nga agdisdis kitar iti kadan tayo. Ngam amo yung mati kasasaad ko. Agkakapsot ti bagik. Awan pulos pigsak. Maulawak pa'y atumakter. Ala, di ka nagsangit, anak ko. Mangan kan, tapno makatumarkan iti agas mo. Basta tong palom ti imbilin ti doktor kan ka. Iti kasta, agsubli iti sigod ti pigsam. Pakawanan da kumananang. Ngamin, di kay maipaayan iti napintas panagbiag. Nakakaasi kayo matnanang. Ala, di mong panunutan dayta, anak ko. Ti panunutam kat ti panagimbag mo. Numabalin lang kumasya kun nga inam ti aglakam iti laklakamam. Aramitan. Ngamanyan, tasaan ba't nga ruda mabalin? Nanang. Ala, mangan ka na nako. Diyos ko. Nakakasimbatinak. Uray kaya't kung ikan itinapintas na panagpiyag. Diyak ba't kabailan ti agtrabaho. Kinaputno na. Ururayak laangan ti panangisublik iti bulod ko apiyag. Kapo iti saanan ang maagasan ang sakit ko. Diyos ko. Sikala ko man ti makaamukin ni nanang ko. Di mo kumabaybay anti inak inton awana kundi to'y abiyag. Oy, Tisay, naimbaglaan ngayon ta nakita ka. Nadamag mo ka din, ti maipapan iti anak ni Mari Elena. Ni ka di Karen, tidakdak matam na Rosa. Wine, asino pa'y kumangay kat isulaang met ti anak ni Elena. Ay na, di mo ipalagip kanyak, nana. Masurunak lang. Masurun ka kunap. Wine, masurunak, tawan trabaho na. Awan serserbi ti kasya tao. Nakasadsadot. Jay lamat maturog tar aramidan na. Hay, wan nga rod Jay ina ti para trabaho. Ngam jay anak, agmalmalum anak katurog. Ay oo na yan, nagganas abiyag. Angam sigun kini Gigi, talaga kano ang masakit ni Karen. Oo, kasanoda kumamit nga amo, kat saan damot amapmapan ijay balayda. Sigurado apalusot laang manin ni Nana Elena dayta, tapno maisakit na ti anak na. Kano parbangon kanumot nga ipanda iji ospital ni Karen. Dida kano ibagbaga, ta dida kayat ti machismays, kas iti aramidon ta ita. Adula amin, naimbaglangan ta saan akas di dagiti anak ko.
Uray kasano, nagagatda ang maibaon. Iso asya, an nadak tinagan ko. Diyak ngamin kayat ang mairaman ti pamilya. Ang aguray ka. Adamot na damag ko kahit ang maipapankeng ka, tisay. Ha? Ni, anya day tanan na Rosa? Kanayon kanumot ni Arman iji balayaw. Ha? Adapay kanu nakakita kada kayaw anak kuyog anapan ijay ilay. Ay sus, saan kayo man abasta mamati iti chismis na Rosa? Awan kinagpaiso na day taan na idanon kada kayo. Aya! Sige na, panawan kayo man langan dito'y. Adupay ti aramidak. Sige, tagawid akon. Naa! Sabali ti jar na idiimbagak nga agkuy-kuyog dakin ni Arman. Ti ko na siguraw, jak amaw ti kalukuan nga aramiden da. Doag siyaw, kunamblansan ta. Ngamhay, bulok mo gayam ti aramid na. Saron kaun. Nay, si kamo gayam day ta, Jimmy. Sa dino tinagkapwam. Naggapu akit trabaho na na. Agawid ako. No kasta, agawid ka payla ang ijay balayaw. Una na. Ne, asino ngay nga rod tinakitak alalaki ijay balayo itay limabasak. Ha? Jak lakit di agbidtot barok. Adda kadwa ni te si alalaki ijay balayo itay. Sigurado kayo kaday, iti day tangay bagbagayo na Elena. Sigurado ak barok. Ti amok nga rod kat si kaday jay. Nagpigsapay ti kakatawaan da. Ah, amangan mo no ni pare Arman tinakita yung lalaki, di balay. Nalabit akasta barok. Basta sigurado ak nga dalalaki ijay balayo. Sige panawan kan ditoy. Agawid akon ta mga nuur-urayan na kon ti anak ko. Sige na, tagawid ak mutang. Gyama na. Nakadano nakmulagan dito yung balay. Ayun. Nay. Naulimag ba? Tiko na ni Nana Elena itay. Nakita na kanuti ang asawa nga da kasarsarita na alalakay. Yun. Apay nga. Nakarigap mo't amin atawa. Nurimorte asawa. Nasabat ko kuma. Tinasaya, lukatak tiri daw. Nih, jak malukatan. Nalabit ang nakalaki yung ulan. Tisi bakal! Tisay! Bakal! Nih, nakaturog na ta. Tisay! Lukatam tiri daw! Tisi bakal! Nagtakaw! Awan lata. Tinasayaan. Manglikaw aklangan. Ijaya kong kusina magna. Marang saan anak tiri daw yilikaw. Kasano da ito hindi si? Anya teramidan ta. Simangput mo tanda sawam. Ay, wan nga ron. Diyak mo't namnamaan ang masapang nga agawid ita. Ijaya kong likod amag na. Iti kasta, di nak makita ta asawam. Saan? Nakitak ni Jimmy anang likaw. Ijay kan sango arumwar. Partakam. Sige, Rod. Ayop kayo! Ulag kayo, magpatpata! Ha? Pare, bidot ti pampanunutem. Pudno ti ko na ni pare Arman, Jimmy. Awan madingar aramitan mi. Ha? Saan ka mahagtisay? Natiliwan kayo lang arutan, nang natangkan pa ilang tulbod jumay. Dita kayo! Hoy! Arman! Ang sobre ka dito! Huston, Jimmy. Di mong kamatan. Nakababain ka dagiti kaarubang. Ibatan lang tisay! Awan madingar aramidan mi kunakmat. Nagis-istorya kami laang. Mamati ka kumamat kanya. Pangasim. Gatal ka, babae! Anay ko. Di ko lang katay, katsak amo ti panang rugulugit yo iti ulaw. Idi pa'y lang, adon ti mga ikaw. Ngamjak lang nagtagtagaray. Ngamin, dakal ti palagtalag ko kang asawak. Jaklim pagarap paputno kayam ti sayang ngusang. Jaklim pagarap tisay.
Kuha, pakawanan na kumalakay. Ikarik, saan na maulit? Promise. Alam, amin na nakausmaw. Kat pumanaw ka nito balay ikaw. Saan ka nakasapulan? Ang lakay. Hindi nakawagan iti lakay. Lakay tarupam. Manipo ditang. Awanin na sawak. Iso pumanaw kan iti sangwanak. Taamang ano nyapit ti paramig ko kanga. Karen, anak. Agriing kan. At dain sangput ko amakan. Karen. Hapay ngay. Kasla na lamiis matan ti anak ko. Karen! Karen! Ay, Diyos ko. Kasla saan matan nga kang agas ti anak ko. Tulong! Tulungan na kami! Tulong! Imaya. Tumaya kagkid daw iti pamakawan kada kayo. Gapo kadagdag kakadakas ngayon sa usawang ko kada kayo. Kastamatan iti anak yaw nana. Awanan kanyak day jay, pero pinalabas ko amin dagi jay. Gaputadyak kayat ti apa. Surya talaga nana. Awan anyaman na ako nakbuat. Naibag ng orasyon, Nana Elena. Kastamat kan ka, tesi balasang ko. Ni, ada ka maggayam dito, Arman. Wanda si. Oray na tayo ni Karen. Umayak na tagkid daw iti pamakawan iti sangwanan ti bangkay na. Gapo kadag iti sana nasaya at ngimbagbagak iti may papankin ko na. Oray siyak nga ron. Makungkonsensya ka. Jakmat nga minaam mo. Nagdagayam na dagsan na sakit na. Wan nga ron. Panawan kayo pa'y dito, Iwan. Asikaswak labiit dagiti kasangsangpot a bisita. Sige lang, Nana. Sige lang, nana. Di ka unay umasasitag kanya. Tama nga lumakita na tate asawa mo. Kat agimon manan. Awanan. Kimanaw akong ijibalay mi Arman. Anya? Sinaam kitin ti asawam. Tadatan ti agdan na. Ay, sana. Sana nasaya tinaramit ta. Isuaditan ulitan na jay. Kinapudno na. Imbaga kami ni tasawa. Kat nakasagana amang pakawan kanyak. Iso apasensyakan. Ngam mas pilyak ti pamilyak ngam sika, Tesi. Ha? Kasanuak nga roden nga, Arman. Di ka maumang agkid daw iti pamakawan ni tasawa mo. Patsyak, mapakawan na kang tumot lang. Basta'y pakita mo talaga nagbalbaliw ka. Di tan urayin nga dadaka sa mapasamak kadata. Sa tantog balbaliw, Tesi. No maminsan damdamagak iti bagik. No apay nga ta nga adda dagiti tattao analaing amang judge wenno mangdalaw iti pada da a tao nga uray awan metdakes wenno madi nga aramiden da kadakwada. Dalawan da amin a madalaw adida pay dalawan ti bukod da abagi. Agsauda iti agkakasakit adida man laeng met panunutan tirik na ti pada da a tao a masaktan. Pagyamanak latan ta nakaamiris meten da Arman kani Tesi, kat isuda itan ti makakaadda amang tultulong kanyak. Agmay may saak meten nga agbibiyag, kat pagyamanak unay, ngamin uray kasjay ti inbagbaga dagiti kaarubak, nagbalbaliw da kat nasaya at daitan kanyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Elena. Ken ka pagayam, Elena. Talaga siguro anay tulangan ti kasta nga ugali tayo. Ti agdalaw ken agsao kadagiti agkakasakit asao aditay panunutan ti mabalin nga ibunga na iti tao a pangisawsawangan tayo. Sapay lakuma
Tag serbi nga adal daytoy kadagiti makangeg. Liklikan tayo kumati agsao iti makapasakit tapno awan to ti pakasidiran ti konsensya tayo. Sakbay adalawan tayo ti pada tayo a tao, kitaan tayo pay nga umuna ti bagi tayo taamangan no nakarkaro pay ti biddot nga aramidan tayo. Alakastan pagayam Elena, ket pagyamanak unay tiing ka pa ng ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak adumdumngeg. Naawi sakmet anang ipatulod iti surat ko, takayat kumet apaidrama ti pakasaritaan ti biagmi nga agiina. Nasapa apimusay ti asawak gapu iti sakit. Uray kasano ti kinarigat ti biag, inkarigatakmet nga insakad ti panagbiagmi. Iso na laeng ta idinapadasan dagiti anak ko ti nakitangdan wenno nakitegged, simmadot dametten nga agiskwela, iso asaanda a nakaturpos iti kolehyo. 2 a lalaki ken maysa a babae dagiti anak ko. Adda ija abroad ita ti babae. Timet inauna a lalaki, pa extra laeng nga agman maneho iti tricycle. Iti ababa a sarita awan natalged a trabaho na. Nakababain man ngem adda nga minsadsadot na. Day talaeng mangnamnama ti paglaingan na. Nagpadaandan iti Bisaya nga asawa na. Isu nga rod ti pagtayakan ti innak istoryaan ita. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Simbang putmat ka no gaya man ti package nga impatulod ni ading mo aros lakay. Wan nga raw. Nabayag mo't ngayon uray ni nanang da dya package. Adda nga tamot ko kam ijay lakay. Dayta, tijak mo, bakit? Imposible mat ang nga awan kat kabsat mo mat dyan ang ipatulod iti package. Kan maysa, kay kayat nakamot da dya kabsat mo. Saan ang naimot ni Rose? Iso asigurado nga addamot inted na aparakan ka. Narigat timang namnama, bakit? Urayan talatan, no adda umay itid ni nanang. No adda di pagyamanan ta. Yung nooan, ay katbaya mo na. Anyang nga kita inlasin nyo, nanang. Inlasin kon ada giti parakin ni Eric kanakaw. Ay na, saan yun nga ikan ni Eric, nanang? Sana bali, tadamot trabaho da nga agasawa. Kung na yung magkadakwada, atawan pa anak da. Ay saan ang mabalin anak ko? Kano nasuratan itinagan ni Eric dagiti parakan kwa na. Masapol nga itad tamot ati para ijay kabsat mo tapno saan agumura. No gumura, di bayan nyo? Paul. Ulitig nga ibaga, nanang. Saan yun nga itad dagiti para kin ni Eric? Kukwaklaan dagita. Saan ang mabalin ko naklangarudan? Ang mga numaamuan ni Rose adita intad dagiti parakin ni Eric kat agungat. Bayam tauray siya kung timapan mangitulod ijay balay da Eric numasadot ka mangipan. Apay ay anatangkan ti ulo yun, nanang. Ha? Siyak ti mangyawid kadagita adilata kunak langarudan. Kasano nga iyawid mo kat nasuratan nga rod itinagan ni Eric? Agungot lakit di jay adim numaamuan na asaan ana itad ti parakan kwa na. Man ano kumangay no danagan na. Mamin anumot lang ngay katunti nakasurat anagan na. Ay saan kumamata kasta anak ko? Maditi kasta nga ugali. Saan anasaya at nga imutam ti kapsat mo? Basta iyawid ko dagita adilata. Tapara iti pamilyak dagita, nanang. Anya ngay day ta insangput mo anak ka plastic lakay. May sa toothpaste, may sa sabon, kan may sa alusyon. Bakit? Ni nangalaam ngay kadagita. Day talahan kano tibingay ko iti package. Ngayon patulod ni Ros manipod abro. Anya, day to'y laang tinted na. Uwan, bakit? Ay una yan. Sigurado binukudan manan ni Manong Mupol dagiti daduma akarga ti package. Imposible nga awan man laang mat dilata aparakan ka. Jak mamati aday to'y laang tiinted ni Rose aparakan ka lakay. Ay na, bayamon bakit? Makagatang damot iti imported adilatan no kayat ta. Agda akong dita lakay. Ngam sa bali latamat ajay itad kan katikabsat mo.
Nagsingpot kan tuma ngamin unay, Eric. Di mo ammo ti agreklamo. Ay na, amunak mutin bakit? Jak kaya't nga agriri kami kinimanong. Isobay pa'y amon. Kukwadalatan dagiti dilata kin makmakan nga integ ni Ros apara ko makatata. Hello, ating ko. Kumusta kan dita abroad? Siti Diyos, nasaya atak matmanong. Da kayo ngay. Nasayat kami mutlata, ating ko. Nakaawag ka matmanong. Ada ka di ibagang? Aywan, talagang nga ibagak Ros ating ko. Anya ngay day tamanong. Nalagip ko nga minti ko nam iti nga agnegosyo ka iti grocery kin laundry shop. Aywan manong. Talaga aplanok timang bangon iti negosyo. Isu na laeng ta sa anak pa asigurado no anya a negosyo ti mayat. Mayat nga taaya ti grocery kin laundry shop. Aywan mayat ti grocery kin laundry shop ating ko. Sigurado asaan ka amalugin no bilang lang. Isu nga minti ayan ti inaldaw akasapulan dagiti tao. Sa bagay, manungay nga tamat ti puunan no bilang manong. Ibagak to kin ni Jamila, ta saludsudan na itipos na. Agtrab-trabaho nga min kat iti may sa laundry shop. Sige nga rod manong, ibagam to adagos kanyak no mano ti ibaga ni Manang Jamila. Iti kasta, amok nga isaganaan no bilang laeng. Sige ating ko. Umawag ak tumanan inton makasaritak ti asawa. Lima basak ijay balay dananang itay lakay. Anya nga ijay aramidan da. Kaslaad damot ipatpatakder da. Irin-rinuwid dati sigo da garahe. Palawaan da ka no, tag negosyo ni Ros kabayatan ti kaadana, ya bro. Anya nga'y ang negosyo ti ipatakder da ichay lakay. Grocery, kin laundry shop magkano, bakit? Mayat sigurado nga ado ti customer ichay. Ta iso ti pinakasentro dito lugar tayo. Naku namon, bakit? Talaga amayat ijay apagpatakdiran da iti negosyo. Ta ijay ti pagsasabatan dagiti tao. Iso na laang, taasino nga'y ti mga sikaso iti negosyo ni Rose no bilang laang. Nimot ka no manong Paul ti mga manage. Isuda ka no agasawa. Ay kat masaya at iti kasta at damat pa kakumikumanda nga agasawa. Wan tapno damot obraan da. Tangdanan mo't siguro ita ni Rose no bilang, bakit? Sigurado da ita amo namat no kasano ti kinarigat dito ayan tayo. Iso asigurado at ang danan na damanong Paul. Indagasan kayo iti sidain nyo, nanang. Agtong, may sakilo abangos kun may sakilo akarni ti manaw. Ay naagyaman na kanak ko. Talaga nakasingsingpot kang anak. Saan akas kinimanong mo apol? Imbes nga iso ti mangtad. Saan ta iso pa'y kitdi ti dumawat kanya? At dala nga ro din pagsapulan ta. Yung dumawat pa ilaan mo't kada kaya. Dayta nga ro, anak ko. Kanayo nakasyay tar aramidan na. Naglaing a dumawat. Ay, una yun ni Manong Paul. Pangip-ipanan na nga itit-itid ni Ros at hangdan na. No kunayo adumanawat mo't kada kaya. Jakman amo ijay kabsat mo, anak ko. Masursurunak paikit din no daduma. Takanayunin na mutan ti umay dumawat kanyak. Sapay agunget no saan ama pagustuhan. Hello, Ros, ating ko. Nakaawag ka man. Wen ata jak mat mauray ti awag mo manong. Ha? Kumusta mat ti grocery kin laundry shop? Ay, kwa. Okay lang mat ating ko. Pasensya ka na ano jak nakaawag. Medyo makumikom kami ngamin kinibakit. Ado tinasken nga iurnos dito'y grocery. Numarigatan kayo, uray mangayap kayo iti matangdana nakadwayo manong. Iti kasta, mabibiit ti pa ng yurnusyo kadagiti lako. Ha? Ay, kwa. Saanan? Isupay manan ti maitangdan. Di kagdanag, takabailan min da ito'y ating ko. Aywan, kasanugayam ti pa ng ilakad yu iti permit manong, narugyan nyo ka din? Saan pa ating ko? Isugayam ti may nga ibagak kumaking ka. Apay manong. Naibusan ti kwarta nga impawit mo. Naipurchase mi amin para iti grocery. Inggatang mimutten iti washing machine para iti laundry shop dyan na udi nga impawit mo. Iso na dapan nakabalin na. Mangipawit ka manin iti kastusan mi amang ilakad iti permit. Sige manong, mangipaw itak inton bigat. Iti kasta, malpasan, kat makalukat kayong matan. Uwan natin ko, katagyaman na ka.
Iyawag mong tungarod adagaw no may pawit mong ti kwarta. Tamapan ko iwidor adagaw sa ading ko. Ay na, napsuga kiti kas taunay bakit? Ayos. Ay na, ako din lakay. Grabe ang busog ko. Napintas ditoy. Ado ti barbaro a panganan. Agkakanginang agpaiso. Ngam sulit mo ti bayad. Oo, tama ka lakay. Kailan kaya ulit tayo kakain dito? Ang sarap-sarap ng pagkain dito lakay. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap. Ay kat umaitan tumarin amangan. Intun adda mabirukan ti grocery kan laundry shop bakit? Buti kung hindi makahalata ang kapatid mo lakay. Baka malaman niya na ginagastos natin ang kita ng kanyang negosyo. Awan ti rumba nga pagdanagam. Tanalakalaeng mo't nga irasonan dayta. Di ka agdanag. Tas siyak ti makaammo iti kapsat ko bakit? Ay, nagsasarunumot ang ti abak ko. Anyamot tay. Naibusan ti kwarta abalong ko. Tinasayat. Agawid akpay tamapanak mangalay ti kwarta kini Jamila. Parang adda naglakwan na yung grocery. Wen, kasta taramidag. Naskin ang makasubuta. Nakasaritak ni Nanang Itay lakay. Nagado ti impulong na kanya. Kas kumaitan niya bakit? Kanayon kano adawatan ni Manong Pol iti kwarta ni Nanang. Anya? Ay una yan ni Manong Paul. Kanayan mo't lakid din nakastatar aramidan na. At damot kwarta na. Ngam apay dumawat pa ilang kininanang. Mas daaw nga rod kano ni Nanang. No sa dino ti pangipananda iti kwartada. Agraman impaw it ni Rose nga allowance ni Nanang. Innalapay kano ni Manong Pol. Ay sos. At doon sa mo din sa baling aramidan da. Isu akanayon da ang maibusan iti kwarta. Ha? Ni, anya ti kayat masawan lakay. Ibagak to numapanagnaga. Paliiwag pa lang ni Manong Paul. Sapay lang ko ma. Tanagbiddutak lang iti atap ko. Adda sa bali amadmadlaw ko kini Manong mo apol, Eric, anak ko. Anya na ito nanang? Kanayon nga alusi isen. Saan ang makaid na? Adda pa'y dagiti daduma akaslan na bartek. Ngam limpyo mo't amag na. Ha? Wen, kasaritam tuman ni Manong mo anak ko. Jak ngamin makasarita itinasayaat. Takas lalikliklikan nakmet. Amangan kit dimot no adda parekot jay kabsat mo. Kas nakastamot nga rin tinadlaw ko nanang. At dadagiti gundaway anak adayo tinakaiturungan ti imatang na. Kasalamay ikulkulan. Day takot nga rod. Ay namadanagan ijay kabsat mo. Iso apang nga asim ka di ata kasaritam tuman ni Manong mo. Sige nanang, gagaraag to ijay balay da inton bigat. Iti kasta, makasaritak iti nalabat. Nanang, agkasapulan nakmanin iti kwarta. Pangaasiyo ti kandak. Ay aglablabos kan Paul. Katno ka itid kulaang kan kay di kalman. Ita, dumawat ka manan. Katno 5,000 mat jay intid ko. Basta ikandak, tanay, talaga kasapulak ti kwarta. Alan-an, ikanda ko nanang. Pangip-ipanam ngamin aya iti kwarta, Paul. Apay akanayon ka dumawat. Nabaybayan nyo pa yun tinegosyo jay adim. Awanan nalugin ta kanayon mo't anak ka close. Kasanulaangan no maamuan ni ading mo ti kastangat aramidaw. Ay sus, sayang ti puunan. Saan nanto amamuan nanang? Basta saan kayo nga gipulpulong? Ha? Diyo iyaw awan ti saritaan. Ikandakit din iti kwarta. Ay napasensya ka. Ngam talaga nga awanan maitad kukun ka. Unay mo teta kinaimot yun. Paul, Imot kayo imot. saan nga iti kasta? Huston, nudidak kayat nga ikan. Saan laang? Di ta kayo manlaangan. Ha? Ay, Paul, anak ko! Paul! Nasaya at mata si Mangpot kayon, Manong Paul, Manang Jamila. Ha? Rose, Abay dumating ka na pala, Rose.
Bakit di ka man lang nagsabi na darating ka? Hindi namin inaasahan ang iyong pagdating. Sorpresaan kayo kuma. Ngam siyak matgayam ti masorpresa. Kastoy nga min ading ko. Anya ti inararamid yu iti grocery kin laundry shop manong? Apay nga awan matan karga ti grocery? Kun kurang-kurang matan ti kagawaan iti laundry shop. Kunak man no kumpleton dagiti machine. Ayan dagiti kwartang impaw-paw it ko. Ay, ganito kasi yon, Rose. Di ka makibiyang dito imanang Jamila. Ha? Parikot mi da ito yung agkapsat. Iso adi ka makibiyang. Pasensya ka natin ko. Nailawan ang nagastos mi ti tagdo mga impaw-pawit mo. Talaga mo ta kumpleto ti washing machine iti laundry shop. Iso na laang ta nailakok mo't laang ti tagdo ma. Sapay ko mata mapakawanda kami ating ko. Una yun, Manong. Una yun, di kasto yung inaramid mo. Rose. Ang mumat ang nagrigrigatak ije abroad ti kwarta na igatang kadagit jay. Ngam apay adi mo man lang inikan iti patag, Manong. No amok lang akas na ti aramidin nyo. Jakla ko man lang irurwar iti kwarta. Inurnong ko la ko man. Bayadan nyo ti kwarta aginastos yung Manong. Bayadan nyo! Talo nga aldawon asaan anagaw-awid ni Manong mo, anak ko. Uray ni Jamila, awan matan. Ay na, madanagan ako na yun, anak ko. Sa dinungay nga tan tinapnapananda. Di kay kadi unay agdandanad, nanang. Amang ano anya pa'y ti mapasamak kada kayo. Kasano ajak agdanag, kat saan matan nga agaw-awid di kabsat mo. Uray ko maamat no saan apati ni Jamila. Amangan kit dimat no gimura daga po iti panangyungat mo kadakwada. Ala huston day ta pa nagdandanag yun, nanang. I-relax yun laang kati. Mabit laang taawagak ni Manong Eric. Ibagak ta umay dito'y balay, tamapan mi sa pulan ni Manong Paul. Among kadi asinapsapul da ka iti Manong Aldaw? Adda ka laang gayam dito'y pagbaludan. Sorry, ading ko. Sorry ti amin na nagbidotak. Pagbabawyak amin ang inararamid ko. Apay ngamin aya. Anya ti inararamid mo, Manong. Natiliwanak iti droga. Anya? Kat ni Manang Jamila ngay. Indarumdamot iti estafa. Isungagpada kami anabalod. Ay, una yan ti kasto yung inararamid yung Manong. Aklo nagkanaadi ka kiti droga, ading ko. Iso ti makagapo. No apaya ka na yun ang agkasapulan iti kwarta. Iso pa iti may saan ang aramatak ka iti kwarta ngayon pawbawit mo. Kan ti birok iti grocery kan laundry shop mo. Manong. Pasensya ka natin ko. Pakibagamot langan kadalanang kini Eric at umawdawat iti pamakawan. Itakla nga na amiris dagiti dakas nga nararamid ko. Itakla nga maamiris dagiti bindot ko. Agpapabawi akman ngam naladawan ti amin. Sapay na ko ma na mapakawan nak ni nanang. Kat ulitak manen nagkid daw iti pamakawan kang karos. Ading ko. Sapay na ko ma na mapakawan nak. Dua atawan matan tinapalabas manipod daydi apasamak. Ket aging gayta adda pay laeng iti pagbaludan ti anak ko. Agraman ti asawa na. Pasaray pasyaran mi met ida iti pagbaludan. Da kami meten kadagiti dua nga anak ko ti mangay aywan kadagiti tallo nga anak ni Paul. Daytoy man ti padas mi nga agiina. Ket sapay la kuma ta nakaibati iti adal tuin nak imbinglay. Ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Odessa. Ken ka pagayam, Odessa. Anya ngay ket talaga siguro akas tatibiyag. Tunggal maysa kadatayo ket adalat tamakuna apagkapuyan wenno pagkamalyan na.
Amin tayo kat agbidot kan agbasol. Ngam kunada nga rodan, adalat tamat silid di pa nagbabawi iti kaunggan tayo. Uray kasta tinapasamak iti anak kan manugang mo, sapay lakuma tasaan nga agrebelde dagiti anak da ket dumakkel da anasayaat ken adabuteng da iti Dios. Alakastan pagayam Odessa ket pagyamanak matunay tiing ka panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga Olivia. 5 atawan mimetan nga agdandan na iti asawak. No adaman pagapaan wenno pagrikyaran mi nga agasawa, kaasi ti apo masulbar met adagos. Isu na laeng taawan pay anak mi. No may papan iti estado ti panagbiag saan kami met amaaw-awanan, gapu ta agpada kami met nga adda trabaho na. Kas may sa ababai ti amok idi kat awanen sa pulakpay iti asawak. Ngamin, malaksid anataer, nasingpet, nagaget, nalailo, ken napakumbaba a tao. Aging ga adimteng ti maysa a pasamak ajak tupulos malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Agalas 10 mat gaya man itirabi Ori ano? Nagbit nga pa sa ti oras. Kat no alas 8 langit ay. Ay, naku damon. Apay, di mo pa'y nalpaster aramidam a report mo aya. Nalpasin, isave ko lang eh. Agawa am nga rod at maturog tani. Masapat tapay manen inton bigat. Uy, Ay, makaturturog ako na talaga lakay. uy, nalpasin. Umanya ko. Maturog tan, Victor. Madamdama pa'y mata. Agay ayam tapay bakit. Anya? Ay, sika talaga, Victor. Victor, I love you so much, Olivia. I love you more, Victor. Nay, mayat sakit iti aldaw mo ito, Boss Jimmy. Launay, Victor. Adan sakit di good news bossing. Talaga nga agda, Victor. Anya nga dito, boss? Masikugan ni bagat ko. Wow! Ayos Kamaudyanan na, nakabukal kayo matlangan, bossing. Wan nga ron. Ay na, kastaon ay tiragsak ko, Victor. Ay, siyempre boss. Ura sino mat nga asawa Talaga maragsakan, numamuan na masikugan ibagit na. Nako namon, Victor. Katitapay lang. Ipasigon ko na may sakan to karag iti alakan ninong ti anak mi kan Annalyn. Ay, katwa na. Pakaitayawak unay, no kayat nak nga alain, kas may kadwa nga ama, ti agbalin nga anak mo, Boss Jimmy. Idi pay lang mat ngamin nga bagmagakin ka. Nga uray di na kun awagan iti boss. Pare, kung namlatakan niya ako. Ha? Ay, kwa. Nakababayin mo't kan ka, bossing. Ay, sus. Awan rumbay nga pagbay na, Victor. Pare, kung namlatangaminan kanya. Tapay paiswintan, tag kumpadre, Victor. Ay, wana. No, iso ti ko ng boss, di iso. Ay, sti, pare Jimmy. Bakit? Oh, apay lakay. Aday bagang? Apay, awan pa ya. Awan pa iti, anya, Victor. Saan ka kadipay nga aginaw? Bakit? Kunaklakit din anya ti damdamagam nga awan pa'y. Magagaranak namin una yan na maddaan iti anak. Awan pa'y mat nga rod, Victor. Ay, kat padasan tamanan bakit? Anya? Wana, iti kasta, makabukal tamutan. Tane, siyaklangan di awan pa junior na di opisina. Iso nga ipadas tamanan bakit? Bareng makatsamba tamutan.
Kamusta, pare Victor? Talaga nga awan pa eh? Awan pa yung rod, pare. Ay, sos. Abangan, no, di mo man ngamin amo ti dumiskarte, pare. Ha? Ne, anya ti kayat na asawan, pare Jimmy. No umuli ka kano, banda ti kanigin. Sa kanto maten bumabay ti banda ti kanawan. Anya? Sika talaga, pare. Ikaraw mo man ang ti kalukwan ako na akon. Saan man, pare? Puno ti ibagbagak. Kasta ngamit ti naramit ko kit. Naira na lang mat siguro, pare. Apay, di ka mamatay. Ha? Mamati ka ngamin, tapno may salakan ka, pare. Anya? Puro kamot kalukwan, pare. Ang, paguray ka, pare. Apay, pare. 5 taon yun ngagpaiso. Nga maapay nga'y ngaging gaita. Kaya't di kay matla makabukilan. Laitang arod kat, pare. Amangan mat, no. Ay, sana kalupas, pare. Ha? Dahil tati pasigurado ken ka. Kat di ka nga ro dagungat, pare. Sana kagungunget. Ibagbagak lang, mat. Sige, tadapay gaya maramidag. Panawan ka nito, eh. Mapit lang, pare Victor. Pare! At ako may bagak, bakit? Anya dayta, Victor. Anya nga tanong, mangampun ta pa lang iti ubing, kabayatan nga awan pa yanak ta. Ha? Mayat kanukat ti mangampun, tapno mapaamaman. Kasanumot dayta. Mapaamaman akon ko ng Victor. Tas laba pasarunuan ti ampunan ta. Maguyod, wano mapadaras ti panagsikog mo, bakit? Ang Victor. Ala ka din, umanugot kan. Iti kasta, adan tumot tan ubing nga awiran ta. Naimaglaang mataliw-liwata Tapno damat makuna nga agas ti bambanog no kas nga gapuray ti trabaho. Bayam ta panunutag pa'y anaimbag ti may papan iti day taabanag, Victor. No siyakla amay sa, awan mo't makitak aparikot iti imbaga ti asawam, amangampun kayo payla ang Olivia. Mama, Adamot kit di punto di asawam. Adamot laang dagiti kakabagyan tayo, anangaramid iti kasta. Adda dagiti naadaan iti anak. Adamot dagiti saan. kat, kasanungay no maibilang kami kadagiti agampon asaan mat amaadaan iti anak, Mama. Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Ti panunutem ket di positibo laeng. Iti kasta saan kang agdwa-dwa. Mangampun kayo kit din nga agpayso. Iti kasta adamot tan ibilang yung anak yo. Tani, mapmapanan ti tawen iha. Aklunak nga dadagiti gundaway akas lakayat kumutan ang mangampon kami, Mama. Iso na lang ang tanudad tuma. Talaga nga agdwa-dwa ti panunot ko. Kas iti nakunakon iha, awan matparikot iti dayta. May mayat kiti tapno addan tumeten kadkadwayo dito'y balayo. Lubilang ta mangampon ta. Sa dino nga iti pangalaan ta iti ubing. Ken asino ti akin anak. Adda kano kaanakan ti asawa ni Auntie Brenda ang nagsiko ka balasang. Dantani kano nagpasngay kat. No kayat mo, di dayjayan ti ampunan ta, bakit? Asino a Brenda ti dakdakamatem, Victor? Nyan ti Brenda nga ya kasinsin ni nanang. Diyan nga ada video kay Barnay di ili. Apay, di mo malagip. Jay nanang ni Vanji? Wen, bakit? Isong agpaiso. Mismo akaanakan karon ni Uncle Arnolfo nga asawa ni Auntie Brenda ti ibagbagak ang masikog. Kasta? Wen, kahit kasano, umanugot ka kadin iti ibagbagak ang mga punta pailaan. Sige, Victor. Agpaiso? Wen, barang agkuriti ko nam apaam-am. Kat maadaan tanto matlaang itibukod ta nga anak. Wana, kat agyaman ako na bakit? Agyaman ak ti manugot kamot lang ang mga punta. Ay na,
Nagwapo matanda ito'y amaladaga, anak ko. Nakalukluk mag. Iso ka din da ito'y ti ampun yu. Correction, Mama. Anak mikin ni Victor ni Clarence. Saan mi nga ampon? Ayun, anya. Pasensya kan iha. Maragsakan nak lang amin. Iso ajak matan nalapdan tingiwat ko. Okay lang, Mama. Ang husto mat siguro tinaminsan apan nakailawaan nyo. Ha? Saan nyo mat siguro nga ulitin pa iti panangibagayo nga ampon milaang ni Clarence. Saan ka di? Saanan ang maulit iha? Promise. Agyaman nak, Mama. Awan anyaman na. Kat, naasikaso yu ka din, ti pan nakairehistro na. Wan, Mama. Nalpasan. Da kaming ti legal adadakkel na. Dayta tinakalanad iti birth certificate na. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta anak ko. Sapay la kumata dumakkel anasing pet kan natulnog nga ubing ni Clarence. Anya nga to, nag-resign ka ni ti trabaho. Anya? Iti anya ko mangay aga po pag-resignan nak, Victor. Wala, tapno may pamaysam ti mangaywan iti anak ta. Ha? Siyaklangan kang trabaho. Sana ba na tadakkel mo ti sweldo? Kan may sa adamot ang ornong ta. Panagkunakat umdas mo tanda dya pang rugyan ta. Ang sayang matitrabaho, Victor. Adda akong dita, Olivia. Ang napatpatig ka diti trabaho, ngam ti anak ta. Victor? Saan ka matkit di apilpilitin? Suggestion ko lang matkat di. No, manugot ka. Nungay mga latalaangan iti mga awirkin ni Clarence, lakay. Mabalin mo ta. Ang namabalbalin. Diyak kumakayat ta sa bali at tao ti mang padakkel iti anak ta. Ha? May mayat mo't lang no data amis mo ti mga awirkin ko na. Iti kasta, mariknata at talaga adata tinagapon na. Kastan mo ti ubing ka data. Sige, tapanunutak pa'y anaimbag ti may papan iti day tabanag, lakay. Sige, bakit? Okay mo't lang git di kanyak, no bilang tadi mo kayat ti ag-resign. Amok mat no kasano ti kinapatag ti trabaho. Isa maawatan ka. Agyaman nak, Victor. Awanan yaman na. Agbirok tan tulat tangarudan iti mapagtal ka na mga awir iti anak ta. No bilang ta talaga di mo kayat ti ag-resign. Talaga ang nagbiit ti panaglabas ti Aldaw, anak ko. Kasla kaano la ang ididimtang ni Clarence iti biyag yung agasawa. Ita, 20 taon na. Wan nga rod, Mama. Saan lang aday ta? Maibalikas na pa yan ti Mama kan Papa. Aya, mayat angarod. Nadlaw ko ti kinaragsak yung agasawa. Manipod timtang ni Clarence. Ay, wan Mama. Nalaos at talaga tiragsak mi nga agasawa. Nang ro na kanyak. Panagriknak kat ison ti sungbat dagiti kararag ko. Nariknak at talaga amay sa akon nga inagapukin ni Clarence, Mama. Ay katuna, talaga akastan. Ngamin, si kamot nga ro ti mga awir. Sika ti mga aywan. Iso at talaga amariknam asikan ti inana. Wan, Mama. Talaga ngamin nga impaay ko amin nga oras ko kan ko na. Wan nga ro, tauray la nag-resign ka pa yan iti trabaho. Wan, Mama. Inaramid ko at talaga dayta. Tapno maipamaysak nga aywanan ni Clarence. Husto matkit di Tapno ad dapay amaya si dagtirik nayo adwa. Nako na yun, Mama. Ni Clarence tinangtad itilawag ken ragsak dito'y balay. Iso ti may sa arason, no apay anaragsak kami nga agasawa. Anya nga iti plano yu iti umadanin akasangay ni Clarence, iha. Agpaskan tayo, Mama. Ay katun Uray da kamin kinipapayo ti mga la iti may sa alitsyon, baboy. Agpaiso, Mama. Wen, kunak lang arudan. Ay na, agyaman nak, Mama. Sigurado ang maragsakan ni Victor no maamuan na da ito eh.
Awan anyaman da iha. Amumat kada kamin kini papam. Itad mi amin basta para iti pagsayaatan ti kakaisunang apo kumi. Kasano bakit? Nakasagana ka di aminan ng itirumbang nga may sagana para iti kasangay ni Clarence inton bigat? Panagkunakit na isagana mat amin ng lakay. Ang amtap no sigurado, nasaysaya at siguro no ma-check amin. Iti kasta, makita no at dapay kurang. O sige, sakon ti mga check bakit? Tapno amok ti magatang no bilang lang. O sige, si kangarod ti makaam mo, Victor. Nagiti nga yung umay ag-decorate. Anya nga oras da nga umay inton bigat? Ayun gayam, sukunam to kano idainton bigat iti alas 2. Saan kano ngamin nga umanay iti tricycle dagiti awitan da dekorasyon? Ariglado bakit? Sakon ti makamo amapan mangsukon kada kwada inton bigat. Adayta, naisagana kon ti pagbado ti anak mi inton bigat. Sigurado abagay na daytoy. Daytoy mo ti pagsapatos na. Napintas dayto ang sapatos. Branded pa eh. Cellphone mo't ni Victor tinagoni. Ay sus, talaga ako mabawon di asawa. Nalipatan naman ng ti cellphone na. Kita man no asino tinagchat. Amangan mo't no importante. Asino to'y nagchat? Kumustan ti anak ta? Ha? Adda man ang chat na. Kasangay na gayam inton bigat. Pakiagkam kan pakiarakop muntulat takuman para kanyak. Ha? Anya ti kayat na asawan daytoy? Asino daytoy a babae? Pangasim tayo bagam ti pudno, Victor. Asino ti babae ang nagchat kan ka? Asino? Pudno ka di nga anak yun ni Clarence? Olivia, Anak mo ni Clarence, iti sabali ang babae. Kasta ka di, ha? agkalama ka kumalang pangasim. Sumbatam dagiti sa lutsod ko, Victor. Asino na ijay ang babae? At ka di relasyon yun. Kaano pa yan uklukon na? Kaano pa ibagam tipod na, Victor. Ibagam pangasin. Pagkawanan na ko ma, Olivia. Tangay pilitin lakmot amang ibagay ti kinapudno. Sige. Ibagak nga rodan. Aklo na ka nagulbodak. Wan. Anak ko ni Clarence iti sabali a babae. Anya. Nailaw anak iti may sa babae. Kabayatan ti panakaidistinok idi kagayan. Istrikto ka nung nagiti dadakkan ni Jonalyn. Isungay di nagsikog. Kinuntak na kadagos. Nagpakpakaasi akmat idi ka ni Auntie Brenda. Apagparangan na akaanakan ni Uncle Arnulfo ni Jonalyn. Di damo, di na kayat. Yung inaramid ko amin na kabalak. Inkarik ngay kakitidak kalagatan. Aging gangay manugot mo't lang. Ang mamati ka kumakanyak. Nabayagan nga awan kami ka ni Jonalyn. Adan iti abroad. Kat nagtulag kami adinan pakibiyangan ti ubi. Nagsakit, Victor. Awan umasping iti kinasakit na daytay nginaramid mo. Nagsakit. Madudug-unay ti pusok iti daytay anamog. Nagsakit, Victor. Sorry, bakit?
Sorry talaga. Sapay lang kumata mapakawan na, Olivia. Drive. This is a USB drive. This is a ticket. I need a ticket to ride the train. This is a ticket. I need a ticket to ride the train. This is a power bank. This is a power bank. This is a doll. Children love to play with a doll. This is a doll. Children love to play with a doll. I use a fan to stay cool. I use a fan to stay cool. I use a hair dryer to dry my hair. I use a hair dryer to dry my hair. This is an air conditioner. This is an air conditioner. I open the curtain to let the light in. I open the curtain to let the light in. This is a bandage. This is a bandage. I am band. This is a bandage. This is a bandage. I am band. This is a spatula. I use a spatula to flip pancakes. This is a spatula. I use a spatula to flip pancakes. I use a duster to clean the shelves. I use a duster to clean the shelves. This is a thermos. I use a thermos to keep my tea hot. This is a thermos. I use a thermos to keep my tea hot. I use pruning shears to trim the plants. I use pruning shears to trim the plants. These are earbuds for listening to music. Whoa! These are earbuds for listening to music. Whoa! This is a stethoscope to hear your heartbeat. This is a stethoscope to hear your heartbeat. These are slippers. I wear slippers to keep my feet warm. These are slippers. I wear slippers to keep my feet warm. These are building blocks for playing. These are building blocks for playing. This is a scarf. I wear a scarf when it is cold. This is a scarf. I wear a scarf when it is cold.
I use a can opener to open this can. I use a can opener to open this can. These are boots. I wear boots when it rains. These are boots. I wear boots when it rains. This is a microscope. I use a microscope to see tiny things. This is a microscope. I use a microscope to see tiny things. This is a colander. I use a colander to drain water. This is a colander. I use a colander to drain water. This is a duster. I use a duster to clean furniture. This is a duster. I use a duster to clean furniture. This is dental floss. I use dental floss to clean my teeth. This is dental floss. I use dental floss to clean my teeth. This is a raincoat. I wear a raincoat when it rains. This is a raincoat. I wear a raincoat when it rains. These are seeds. I plant seeds to grow flowers. These are seeds. I plant seeds to grow flowers. This is bleach. I use bleach to whiten my laundry. This is bleach. I use bleach to whiten my laundry. This is a trowel. I use a trowel to dig in the garden. This is a trowel. I use a trowel to dig in the garden. This is a speaker. I use a speaker to listen to music. This is a speaker. I use a speaker to listen to music. This is a syringe. A doctor uses a syringe to give medicine. This is a syringe. A doctor uses a syringe to give medicine. This is a crutch. I use a crutch to help me walk. This is a crutch. I use a crutch to help me walk. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a compass. I use a compass to find my way. This is a kite. I fly a kite in the wind. This is a kite. I fly a kite in the wind. This is a balloon. I blow up a balloon for a party. This is a balloon. I blow up a balloon for a party. This is a nightstand. I keep a lamp on my nightstand. This is a nightstand. I keep a lamp on my nightstand. This is a baby bottle. This is a baby bottle. This is a pacifier. This is a pacifier.
I use a scrub brush to clean the tiles. I permit. I use a scrub brush to clean the tiles. I use a scrub brush to clean the tiles. I permit. I use a scrub brush to clean the tiles. This is a diaper. This is a diaper. I push the stroller. I push the stroller. I push the stroller. I push the stroller. I use a trowel to dig soil. 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 I use a crayon to color. 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 This is a blood pressure monitor. 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 This is a puzzle. This is a puzzle. This is a puzzle. This is a puzzle. I use a compass to find my way. 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 This is a kite. 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 This is a lunchbox. Who? This is a lunchbox. This is a lunchbox. Who? This is a lunchbox. I use a scale to check my weight. I sail. Right. I use a scale to check my weight. I use a scale to check my weight. I sail. Right. I use a scale to check my weight. This is a doll. 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 This is a nightstand. This is a nightstand. This is a nightstand. This is a nightstand. I use a jump rope to exercise. 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 This is a hoodie. This is a hoodie. This is a hoodie. This is a hoodie. This is a bicycle. This is a bicycle. This is a bicycle. This is a bicycle. I use a microscope to see tiny things. 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 This is a car key. 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 This is bleach. One, where this is bleach. This is bleach. This is bleach. One,
Where this is bleach. This is bleach. I wear a helmet to stay safe. I wear a helmet to stay safe. This is a bolt. This is a bolt. Mopar. This is a bolt. This is a bolt. Mopar. This is a speaker. This is a speaker. This is a speaker. This is a speaker. I use a camera to take photos. I use a camera to take photos. These are seeds. I plant seeds in the dirt to grow beautiful flowers. These are seeds. I plant seeds in the dirt to grow beautiful flowers. This is a remote control. 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 This is a USB drive. I use a USB drive to save my computer files. This is a USB drive. I use a USB drive to save my computer files. This is a radio. This is a radio. This is a radio. This is a radio. This is a power bank. I use a power bank to charge my phone on the go. This is a power bank. I use a power bank to charge my phone on the go. This is a syringe. A doctor uses a syringe to give you medicine. This is a syringe. A doctor uses a syringe to give you medicine. This is a speaker. This is a speaker. I use a camera to take photos. These are seeds. I plant seeds in the dirt to grow beautiful flowers. This is a remote control. This is a remote control. This is a USB drive. I use a USB drive to save my computer files. This is a radio. This is a radio. This is a power bank. I use a power bank to charge my phone on the go. This is a syringe. A doctor uses a syringe to give you medicine. This is a USB drive. This is a USB drive. This is a ticket. I need a ticket to ride the train. This is a power bank. This is a doll. Children love to play with a doll. I use a fan to stay cool. I use a hair dryer to dry my hair. This is an air conditioner. I open the curtain to let the light in. This is a bandage. This is a bandage. I am bad.
This is a spatula. I use a spatula to flip pancakes. I use a duster to clean the shelves. This is a thermos. I use a thermos to keep my tea hot. I use pruning shears to trim the plants. These are earbuds for listening to music. Whoa! This is a stethoscope to hear your heartbeat. These are slippers. I wear slippers to keep my feet warm. These are building blocks for playing. This is a scarf. I wear a scarf when it is cold. I use a can opener to open this can. These are boots. I wear boots when it rains. This is a microscope. I use a microscope to see tiny things. This is a colander. I use a colander to drain water. This is a duster. I use a duster to clean furniture. This is dental floss. I use dental floss to clean my teeth. This is a raincoat. I wear a raincoat when it rains. These are seeds. I plant seeds to grow flowers. This is bleach. I use bleach to whiten my laundry. This is a trowel. I use a trowel to dig in the garden. This is a speaker. I use a speaker to listen to music. This is a syringe. A doctor uses a syringe to give medicine. This is a crutch. I use a crutch